Best collection Mizo channel clear tu te chỉ bảy vek ole South Korea chuan North Korea laka invenan missile siam Yonhap News Agency tarlan danin South Korea chuan North Korea laka invenan missile siam ve a tuna hian ballistic missile warhead ton thum phur thei a siam chu a mor bok na final stage a thleng to ni in nimin khan an puang South Korea Defense Ministry chuan sangni somni panni sangni somni paruk chungin ral thuam lo omchi dang long range artillery tepo lo dole thei tur missile thar aduang mek tian soi boka missile chak jok kap thla thei jok le kap dik jok an siam dona chu South Korea peninsula a muanna om theinan le ramven himnan a tulani anti missile thar an siam zinga hian KM zathum somnga atanga KM zali kap thei warhead ton thum pai pon thei atel dona hei hi North Korea missile siam na mun pui kap chetok vela duan ni in an soi bokani kumkalta khan US chuan South Korea in missile siam ve aphal lo thin chu alo sut to a nikum khan Hyunmo 4 short range ballistic missile Hyunmo 4 short range ballistic missile SRBM thar warhead ton ni phur thei anei thu lo puang to a March thla kha North Korea chuan SRBM ton ni point panga pai pon thei chu alo kap chuak chin to bok Hyunmo 4 hi South Korea in missile nei rol beral ani meka kumnga chunga tan missile siam thar tura hian US dollar billion zan hi somsari pathum aruam manani South Korea lampo hian kumthum deuh tho missile siam an cholsan to a an thar tho chole mek ni atarlan ani a UN Nuclear Watchdog International Atomic Energy Agency IAEA chuan kumthum do North Korea in a cholsan to nuclear ral thuam siam na hmun pui yongbian chu akal pui le tran ni in an soibok an soi danin North Korea nuclear ral thuam siam na hmun pui hi satellite atanga alan dan chuan khol megawatt nga mang December sang ni le som pariata anti top kha kumin July thalai hol vel khan an thuam thar le ta a hei hi satellite atanga an hmu dan ni in Trump pasul nu kha hemi konga hian Joe Biden hian a bo zui lo ani anti bok Afghanistan lam hoile lokang UK media ten an tarlan danin Taliban ten Islamic Emirates of Afghanistan sarkar masaber tlang zara Taliban thupuang tu chuan ceremony turin anin buat sei ti apuang Taliban Supreme Leader Habibullah Khunzada hi an ho tu pa berani dona deputies pathum ten chanvolian thamtak anin semdon bok Taliban official Amadullah Mutagi chuan social media lama ceremony hi presidential palace Kabul na iturni in anin buat sei mek ti asoya private broadcaster Talon News chuan sarkar thar chu rin le dua pati thung ral thuam han tlak lo Taliban fighters te chuan US in military helicopter le thlona te atam jok chu Kabul chuasan ma in US sipai te hian an ti chet saka wangin an thin rim hle ni a soi ani a Kabul chuasan nu khan CENTCOM General Frank McKenzie an aircraft somsari panga khol poimo an lak vek thu apuang General Frank McKenzie report dan chuan Taliban tetan aircraft somli pariat an hnut sia Al Jazeera reporter pakhat airport fangkwal tu chuan Taliban chuan American ten helicopter le adangte an man turin an hnut chi an ring Afghan sarkar ta ani angin man thein an kalsan ve mai an ringa an ril ruan nualin an thinarima heng aircraft te hi siam that thei mai ani don lo ni a soyani NATO atel ramsom thum zinga ramsom a in Taliban ten aircraft an nei tamjok tundin hmuna Taliban te hian US siam UH-60 Black Hawk le A-29 attack planes telin aircraft somli pariat an naya North Atlantic Treaty Organization NATO atel ramsom te aircraft nei dan chu Albania aircraft som pakwa Bosnia thlona som pakwa Estonia thlona paruk Iceland thlona an nei lawa Latvia thlona pali Lithuania thlona som Luxembourg thlona an nei lawa Montenegro thlona som North Macedonia aircraft som ni nain Slovenia hian aircraft som thum pasari an nei ve bok Afghanistan atanga US in thiar chua a an mission commander General Frank McKenzie chuan thotan zana Afghanistan an chua san donin
American sipai te chuan thlona somsari pathum zat chu man tlak lavin an ti chhevek ni in a soya Uzbekistan chuan Taliban te kuta Kabul atluk nuwa Afghan aircraft somli paruk le helicopter somni pali chu ral tlan nana mangin Uzbekistan an lo thlo lu pui ni in an tar lang bok June ni somthuma US based Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 10 Afghan Air Force te thlona nei zat an tarlan an tlang zara chuan MD-530 helicopter somli pathum Black Hawks helicopter somthum pathum Mi-17 somthum pahni C-208 propelled planes somthum pathum A-19 turboprop light attack planes somni pathum Hercules C-130 pathum te an nei ni in an tar langa Taliban te kuta Kabul atluk nuwa Taliban te kuta aircraft omzat chu somli pariat ni in an tar lang Taliban ten hena an chan ma July ni somni pakhat thlenga Afghanistanin US siam Humvee anei zat chu unit sangkhat za somsari pariat ni in aman po US dollar maktaduai zanhi somsari pariat point pali atlingani khovel ngai ven hlo Afghanistan a Taliban sarkar apiang don ta tunlaya khovel in a thlir chu Afghanistan a Taliban te an ni a engtiangin nge Afghanistan chu an kalpui zel don ti an thlir ani nimin pelama news report rang atangin Taliban chu Afghanistan sarkar siam turin anin buat sai zela an sarkar chu puan mai thein anin peito nia soyani Afghanistan Taliban sarkar chu Iraq sarkar ruang am ang ani anga Taliban zinga sako hau tu ber chu sarkar thunei tu ber Supreme Authority ani dona tuna an sakwa Islam firfiak hau tu ber chu Mullah Hebatullah Akhund Zada ani a Afghanistan sarkar thunei tu ber ani donani Taliban Information and Culture Commissioner senior official Mufti ina Mullah Samagani chuan sarkar thar siam tura in ron na chu zo titi ani to ni ina soya cabinet tur te po soi hawani to ani ati ni thum chungin Kabula sarkar thar tur chu puang turin Taliban te chu anin peito ani ati sarkar thara chuan kumsum rukmi Mullah Akhund Zada chu Taliban sarkar luber Supreme Leader ani anga Iran sarkar ruang am chu Anton Patran ani donani Iran a chuan Supreme Leader chu ram chunga political le religious thunei tu berani a President chunga mi ani sipai sarkar le judiciary a how tu ber turte aruat ani Supreme Leader chu sakhwa le sarkar political a thuto pania chu tiang thunei na chel tur chuan Mullah Akhund Zada chu nialna a lawani ti in Mufti ina Mullah Samagani chuan a soi Afghanistan President chuan Supreme Leader thu in na athokang ati Mullah Akhund Zada chu Taliban sarkar ruai tu top ani a Balochistan province a Kaklak area a Islam biak in Mosha kumsom panga chung ronglo bol to ani a Samagani chuan Taliban sarkar thara chuan Governor ten province te an control anga district governor an omle anga chung te chuan district te an enkolang ati Taliban te chuan governor te police lal te province le district tan police commander te an ruat vele vek to ani ati tuna chuan sarkar rel dan kalphung governance system nampuan zar national flag le namhla national anthem te an lati fello te ani heti lai hian doha a Taliban political officer deputy leader Sher Mohammad Abbas Stanik Zai chuan Nimin Khan foreign media channel te hena sarkar thara chuan meichhia te le Afghanistan nam tu fual tribe zong te atangin antelang ati Taliban sarkar thara chuan kumsom nikal ta chunga Afghanistan sarkar lo tel to te tuma antel lawang ati Supreme Leader Mullah Akhund Zada chuan sarkar chu Taliban movement chakna stronghold Kandahar atangin avil a monitoranga Taliban chuan European Union United States le India nen thian in lei China friendly relations nei andua Taliban political officer member te chuan nai takin ramrang andor mekani Kabula Hamid Karzai International Airport chu darkar somli pariat chungin a function anga travel documents nei te chuan ram an chuasan thayanga airport chei thatnan US dollar maktadoi somni panga atanga somthum se na ni ang ole khati jong khani le phot mai se
video dot le in lo ngai chang le theu don nia in zawa in ni hman nuam mut tui mang tha vek ule